tsa tjantje ana de re ka o mmeka mona utlwa ona ngwana o ntse a ya jwa mama le motho wa Africa FM ga o le tshena he re tswele mo le mo Africa FM di se kgolo ya hao wesho nna ke mametse sale ma se gago banna o mamela ka ke mamela ka malanga go www.africafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela malane wa fitileng ke bua ke le se dila ditaba tse ntšha le tsa ipetsang pele o tlhoke ka ona mokgwa wa marangrang o ke tlhokalo mamela pitsaletso ya hao ka marangrang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatshe ba bele motho wa Africa FM re khutliye mohaleng kwano re na le mme Mmakgomo la le tanye ba go monala o bua ngwana fela o itse na o sa tlhatlhobue ntate ngwana o sa tlhatlhobue o bontsha le matsetso a ka hare e seng mona na o bana la le matetetso ka hare bo difubeng ha se dikotsi tse tibileng haholo ha se dikotsi tse tibileng haholo bane le mmeleng hona ma o mmileng ke matsetso a la ka hare ke mo tšhaisitse mo lahlela fatshe ka bola bidika fela mo a ntsa eme mo tšhaisitse e mo lahlela fatshe ke mo latela ke ngwana a mo yana sena matla ebe o wela fatshe o fitlhela a jwa le nomoro ya monna koloi ntse sa fumanei o fane ka dinomoro tse supileng fela ha fana ka nomoro tse robedi tsa hae ga ana sebakeng sa tšhelete o fane ka bokae o fane ka masome a mane a tšhelete ya maloti o na re ke yang eo a faneng ka le masome a mane o na re ba botsi bano ba tlhokometse ngwana ba ise ngwana ngakeng gobane e kare o na radisa boa botsi bano ba sekopong moo ebe o be ena o potlakile o ya le rile o le ntate empa koloi ha ya bontsha ya kwana ebile e bontsha ya kwana ka hara toropo o ile ka toropong ya Maseo re bolella he hore na o na tlile le bohale kapa o na tshwile motho ha ba o hlalosetsa ha ba ntlhalosetsa ba ntlhalosetsa hore o ne tlile le motho a bohale a rena ngwana o kenetseng ka tseleng ena a na tlamehile hore a tlotla a qoba teraka o na qoba teraka ba o tla ka mona ka maleng ke ka ga mmila o mo a le tshwana ntate ke ka ga mmila ona wa letshwao lebenkeleng ngwana o na le go kae yena ne ba tla ka sekolong ka monana ka hodima mmila ba tshela ka mona ka tsasaneng jwale ga bua le a teraka ba ya ngwaneng jwale a ba ka moga mono ga nke boikarabello o fana ka dinomoro tse supileng wa tsamaya nomoro ya ke batho ba nkileng number plate ya koloi o thutse batho ba nkileng nomoro ya koloi na sepoleseng teng le se le ile seponeseng re tsa teng e bang ha re ketsa ho letsetsa mona kalemong ya ba ra seponeseng ka mona ka teraka ile sepoleseng seno se a foso se itseng e bontshaetse le batho ba nang le thasello hore ba tlotla ba re thusang ntate hobane le nomoro ya koloi ba nkile ba se ba le sebeleditse a monate wa ba utlwa go ya ke mapoleseng jwale na o ka tseba le polisa le nentse lo sebeletsa ntate ke nka mokeng ke mang ke ntate Thembi la hae jwale gona tše go tloga le tloa moo le kgutlela sepoleseng
Tota e kgutlela seponeseng ho hlaka hobane re shebile boemo ba ngwana hore ha fihla hae a mpa ke molo. Hobane re tlo tla ka mona ka ngakeng ho sebediswa. Na o ntso pola go ka re bitsetsa nomoro ya koloi eo? Pandi busile ka mono ka seponeseng tate. Hana ba mme re tla hweletsa ena yo re fileng yona. Pepe ke moshanyana je ngwane wa hao? Ke moshanyana ntate le modihlane. Ha fole mo etse da diteanyo ga fole. Dange. Da diteanyo. Ka ja fole ngwane nomoro ya koloi ho thwe ke a. Ha o le topedi thao. Bu e ka nga go bothabo le di e ka reng ha o re Daniele le le je ga nga o re kuta o re ndonda twaka e ke tla reng Gugushe A023BDG ha le bona koloi eo le bolella manga yona hore ngwana o sepetlele o matetetso a mpa kopana le mme wa hae dinomoro tsa faneng ka tsona ha di sebetse. Ya tseba hore ngwana o matetetso bana mashome a mane le ona jwale a manyane. Jwale o tloha a foswa wa palama fihla o theoha mapoleseng o palame ka 10 ka emeraro a yere kapo e mmedi pele o le fa o tla ka moro wa tloha jwale wa palama hape o tla ngakeng ka 12 ya so sebeditse mashome a mabedi le metso e mene. Ke ha o qetile ba se ba setse ka bokae 16 hlahella ntate o kopana le mme wa ngwana pele taba tsena di ya hole. Hlahella ntate wa ka hlahella ha hlahelle ka nnete. Ya ntate re patela ke tla ka ntate a na la hlano bukana ke ntlo ka rete ya boitsebiso makgetlo a 5. ke lo ka tabela ya o la hlai ngala ba ya tshwere pampiri ya tloa fela a tsubiletsa o la hla ho no ga o tshwere e re patela re tla go wa be re tswa le mo bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba dilo ba lekile meriana e fapaneng ba eletswa ho leka kwetla kwetla e matla haholo ho alafa mafu a seng a utsieditse e hlwekisa madi e fepahalla banyalani e a servisa le lona batswetse ba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola leloko ya ho tlola hape e thusa kgahlanong le letsejana motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa kapa wetsa WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121. Kgwedi le ka bohelwa ke maru tsela e teng ya ho buseletsa kganya e ka ba ka kgomo le jona le bitla or the financial security that comes with Jabula Funeral Cover Income Benefit. The monthly income that covers everyday living expenses, restores the family dignity,
and living standard for up to 5 years. Ditseane tsena tsa kgwedi le kgwedi e tla ba segopotso sa lerato la hao ho bona ka mehla. LNIG Holland ka tswa le rona. SMS qatso 32100. Ndale tanyi. Ako mwana mkhwana atlo fetola nje. Mo wait. Ha. Yele tla mona he re tla go tla re se na le ntatino wa rona he mo medi mo twa Africa FM ke atla. Ke me jalo ya ngaka mo senje. Le lebeletse go ke tla utlwa jwang le buela go ngana go e le nngwe. Ngwa a go mpolella bona ho etsa eng. Please Morena, Nerilo a rule tšhelete ya mokgatlo motho ena o re ifa tšhelete ya fake. Yo Morena o boela ke pelo. Go ba tse ka ntsona tse EcoCash ena le mokgwa o sireletsehileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account. Go bula account ena ke mahala, mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng, o ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account. EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala. Sasa Connect Financial Services, simplified payments every day, everywhere. Na go hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete wa bana le rona ba Express Credit o etsa kopo ya mokitlana o fumana ditheolelo tsa 25% ho tswala ya mekoloto ho bahlanka ba mmuso o tla ka mosotho wa heso ka nako ya sesolo sena e lekane mothinyana nahana fela o ka fumana monyetla wa ho kadima ho fihlella ka 700,000 malong yeo o tla elefa o iketlile ka dikgwedi tse tharo o isa ho tse 84 o ka etela leqephe la rona la marangrang ho www.expresscredit.co.za kapa o re letsetse nomoro ke sa lefellweng ho 8 Express Credit, money when you need it. Ndale tanyi. O mo fumane. Ndale anya. Ubu abuja la tola kate. Unjo tsama ka koloi. Kya ha ka boja bait. Ha we mele ka toko yi. Mona mo ke tse ga mo ne tsane ene se mi kae ke ta kona ye ke ka nna ya ba ke sa se ye me ka na ba Tina go nga dampe no se ala mo mona. Ke papa jo tse pedi ka o fe. Ndade? ya ema Ho fijeletsa bana jwale o ntse o sa utlwisisi karabo ya mohlanka ya sebetsang lefapheng leo la phano ya ditokomane tsa mantla tsa botho. hai ikilane se ana o re ko tsela o nna ke bana go bane ke ntse ke Mabaka o tegetse ngwana ke afe? mabaka a ntse ke ngwana ke hore dikela tse ka ga tene ya boitsebiso ka magatso a mangata haholo mme jwale ke tla etsa ka mora nako eno a mpolella nyona. O bua nnete kapa wa o etseletsa? Ha ke tsebe na a bua nnete ha re Ha re o lahlile karete ya boitsebiso ka makgetlo a mahlano. amane le le ke etsa le la go hlano Ho etsahala jwang? Ke kana o ke lahlela dipakeng ka magana go e ka yona le yona. Pepe e nngwe ba ikile gauteng kwana ntate mosebetsi o go sebetsang o tla fumana go kana go motho o so le tsa kgatelelo jwale o leke go fa fae ba ke sekolo wela tso tia tokomane tso se be ba fika ba dinkalla kaofela tse di ba dinkile mala ene mo tsulane ke na le ditokomane tsa teng tse ke ba tsalana jwala ke tlo di fumana E nngwe a tsena tse ding di latlhile e nngwe sa parakela tlhaile pakeng tsa station le ya hae ka setting ya baeti ka koloing ya baeti le maoto mo ne ke tsamateng
e nngwe ena e nngwe e lahlehile fela le yona ke le go motho a lahlang kapo o etsala jwang a se gobane ke lahla ka nnete ka lekeke ke a lahlela o lahla yona fela kapo o lahla ntho nngwe le nngwe e lahlela ntho tse ngata na ba e lahlehile lengolo la go tloba le karata ya banka tšhelete o e lahle ee ya ntate ga kae a ja ke be ke ba nnang ga kae fela ya latlhelwa ga ngata ee ya ntate o nagana bothata ke a ke tsebe na e tswana ebe bothata ke eng ka tswaka kapa bela re batle bonate mogolo wa batlela sekgwama be o tlo se gwale molaleng mo o se ka nna latlha se ke nana jalo ke kopane ntate gore ke be kopane papang ke tsetse sefama jwale ga e le motho ga o sa tla fumana karete o so tla ngodisetsa ka selemo sa 2020 le masome ba gago a metso mmedi o tlo etsa kwa ke nako ane le gore le ka nao ke wa tlamele ko mokolong di ga di mo ba fitana ke lo tshita kana wa ntse le botse tsona se go tsebe o go tshella ba o nwa jwala e ya ntate ga o di latlhe a o nwele le gale wa o nwele a go latlhe wa ga nna be bothata bo kane le teng motho a latlha ka lekane mosadi o mo kila latlha mosadi teng a mosadi ga la tshwetsa ka pare hai jwala o kopa o thusa jwang ga o le teng ko ba tuzo ka pare mana mo komponi ya nena de ke dire ka ina ke komponi de le ka ngolo ka ola nda ka bukalani wa de ke ne ke ta ne ke ta kana ya we ne ke kula we ta kana we ta ba kala ke na o ba le mana wa ina ka ke na ne ya mo de ko na kala o lo ko tella lo ya ba pana kana ka jwale ga o so o itela go mohlanka o itseng Bicara sulla canzone, però non c'è UTS e non avevamo preso la UTS che poi ci sono le due. Sai che le cavo quella là, quelli sono quattro, ma qua abbiamo una roba bella. Amo tutto bella di no, che ho una che mi fa. Avan ava saudite na con goglio che la che sto comanda. Oh. Banna be ke maaka ga bua nga o thusa Ana kan ba wa tin Maria. ga re tla utlwa ona a le mona so o buile pusala tswentsena ke manga ka ga bua nga o thusa E tu va a fare. dade Pasawara tadi kita wa tangi kala pana gari mana wa kita wale iwale. Kita ba pana kala suwa ye. o itswele kgantse le kgethe ya ka pale sa leo Ai le pia pera na bini kwa la kalu. Ya ta. go lokile he Ke wa mama le motho wa maAfrika FM ke o wa iteboela banna e be go tla itswa wa manna o letse bana ba le kala ba fana ka ditokomane ba ga ekho so tla e fumana ka selemo sa 2020 le masome a mararo a metso mmedi ga o sa tlotse e fumana bane jwale o tla bo se etsa lekgetho la bohlano wa lahla jale teanye ke o matha ka kwana gago o sa ile a kere a kwala a tsamaya ba ya tseba nna ga o le tjena o thusane jwang ga ba thusane fela jale mosadi ga a latlhe ga a nwele a latlhe kapa ko gabile a nwele mehla e jale a nwele a latlhe
e go ga tsamaya re ga la mosadi a faseleditse le mosadi ya la bila mwili wa le ba sa ba wa la hle bo fela tina Helik ya ka da ke bona ka re otling go ba bolela le gona o fumane o kae re ba fe ba re buetse gona bona ba na ke mohlolo taba ena motho na ka ba ile ke ntwe teng ya o lahla kana ka yena ha hola hle yena o lahla ndo tsa dingile hai kiri ai ko holo ki ya ba bona la fumane o kae wala mo di gena ga bitsa le bitsa la fa ntse ka mo bitsa ka lona wala mo hona tshi Kira nne ha o le tope ta ke tala ke tala o feta aka ke tala tlaka eno ha e so je lo phetolo e tala pedi thago pedi go bong o lokela le tea ya ba bae ba bele motho wa Afrika fa me ke mo feletse bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba dilwa le meriana e fapaneng ba eletswa ho leka go itla o tla e matla haholo alafa mafu a seng a o tsieditse e hlwekisa madi